Excuse me, brother. Sorry to bother you. What are you reading? Just a very important book from Utah. Oh. Lara ka mo le kusia. Se ole ka yala nga mo ka ko le au sui fa yu ngike le Utah. Oi, you're right. Sorry. O esi la fio ma fai niuna sanga sa te ngatu pele Utah sino le useful lima unity. Phải phần liêu miệng. E whatalo whang whawhelo ia tui la moanga Samoa, ma le puleanga wha aki e pikpo Samoa pia. Usi mai la mai mo nisi ne whapoponga tato talo Tautai mo le nea solulu o se fulu ma le malu o te sema lua afe lua wha. O le solulu le nea o le vai asolo na tolu o le vai tausanga le ate betu. Mumo atu I tato talo nea fiafi, te tala le fale maliu mo le motu tele I sala fai. Catalina Tobia mo le ripoti. O le awhianga le Minstau, toi fua maloloina, wa lasi tā pito sele na saunoa, I le tatalaina o le ātina e tāua. Saunoa wa lasi e te lese ngaluenga sa whātino o le nei ātina e au fia ai le toi ato ina o le whale ātoa, whaafou uma whaamalama ma whaitutoa, ua maa ātoa le fola, ma le vani ina o tatona ma whafo, wha ea manulu ma whaafou le afi mo le potu manulu mo tino mariu. Ma le tau atoa le nei ātina e tusa lea ma le lua se lau wafeta la Samoa. Mana whaatu peina lava I le tala whaatau o le tupe am tanga luenga I le tausanga whare tupe o loo whaanga solo nei. Sau noa whaafitai ai le Minsta, I kone karate mai la tau uma sa lango sua I le whausia ina o le nei ātina e. Whautu e ina foi o le Minsta le atunu lau tele e au tau whaatu I le nei whale, Ini ia ngāli lue whātasi e whao ngāle leile nei ātina e ini ia umi ni tausanga o au ngā pēa mō tātou tangata. Talina Tobia mo le Tautai. Nisi o tala to se fulu I lātou na loka ina mai leo se whainga e lua leo I le hawhio anga o le pēa matula ele. Catalina Tobia mo le ripoti. Ua ripatia li tala mua le loka ina ai e leo ni tangata se to se fulu, mai o se whainga e lua mtanga luengo leo sa whatine ini le whainga o le vai aso taluai. O ia o se whainga na o se whaia ini whale insinia I le awhio anga o le pea, ma le awhio anga o tula ele, ma loka ina mai ai ni tangata se to aiva. Ma le isi to atasi sa loka ina mai I le aso ananafi. Ripatia lo tau fia umai la tau nei I le whainga leo. O le tasi e au fia I la tau o loka ina, o se tasi sa molia mua foi whala au whasa ina, e iai ma le isi to tasi sa molia mua foi, ai le ilo kaina o no ole le la bombo ni mau. O lo wha au su e ngā leo, ma e ono toe wha o popo foi le numera I la tau e loka ina, mai le amata upu. Talina Tobia mo le Tautai. Usi mai la mai mo tala ne o le Pasifika mai a Catalina Tobia. Sal falava se faliunga le nei tala mal Pasifika o lo ripatia mai le tio fava o malua New Zealand o mafaya na wina atu le langolanga malosi al company le Uncle Johnny's. Tala te mua wafari le fatona polo kalame fisoswane le lalangi Vanuatu ya Clemens Chipokolo wa late le luas fulfai tu la o fa le tonu le suavai ma le tise le olo pito mana o mia tanga ta Vanuatu. O awala lau papa e fesota iai fe malanga inga nga I le taulanga ua whaaleanga ina e le mafui e fitu tesi ma le tololo na malosi le asa aluluina I Vanuatu le aso ananafi. Patasi ai ma le tele o mafui e la iti sa aluluina le motu I le mai ai o le mafui e malosi na afi ai. Ripatie se fulu whātangata ua whaamaunia ua maaliliu mai le mafui e ma le silia ma le lua se lau tangata o lo o manunua. Pālia Chipokolo o mafui e la iti na muli atu ua whai matau whaafefe I tangata. Na ia tā ua le teimi nei olo a mele whaamuamua I le aviasia mai o tino tangata o lo o tānumia. Au whaanga solo e pea au nanga le suavai ma le tisi mo le toe whaale leo le au nanga le atunuu. Na o laina telefoni uola, peita I le ola fisota inga le interneti. Ma ua amata o na suwia wingo tangata mai le whaale malawe na tupu. O Vanuatu le tasi leo a tunu o lo pito te lelo na afianga mai whaana malawe whaana na tura tutupu whafua sei. Le ana matua afia ai foi matangi malolosi e tolu I le tausanga taluai. O lo tu mau pea le tau fia le tu mau whainga malanga wa alele I le malai wa alelo Mendi Papua New Guinea. Le ana toi tatala le tausanga nei,
be na tau fia le tu mawai ma le masina taluai. E le o mawhai na whai malanga iai wa alele le ea Papua New Guinea o na popole ngai le saunga le mua o malai wa alele. Mai le o mautino foi le mawalunga malelele o le puipuinga o le malai wa alele. O le whai unga na whai ono le manumanunga o le saunga le mua tangata malanga. Le lua fese furu na lia e ai ve singa ma fitaua inga le malai wa alele i mendi. Le ana susunuina i e tangata wha tupu vevesi le wa alele ma wha leanga mea tō tino i le malai wa alele. Peita isa tu te talaina lea i le masino a Barilla le tausanga nei. I le mai ai ona tu i wha afou ma wha lelea vaenga sa wha leanga ina. Peita ai wa wha lea le company wa alele le ea New Guinea. E wha atu e anga i lava se whai ngā malanga le wa alele i le malai wa alele i mendi. Pe a mauti noa le atoa o lona saunga le mu. Tala i le Pasifika mo le nia fiafi tō whasaifua. New and improved Lion Classic mosquito coils, exclusively distributed by Chenmao Company Limited. Mai loa I tala se fuanga le Kalesia Katoliko laulangi whaliuina charity tuala le misio. E whatalo whatu Samoa male puleanga whakepi po Samoa pia o tala se fuanga le Kalesia Katoliko mai ima o le laulangi. Imoa itala mai malo intia tapina ina le Kalesia whatalo noanga whai I le wao tapo inga lotu ese mo le waita o Christmasi. Moli mawina e tangata lotu le whewaiwai ina o tapo inga lotu na mai nei tausanga watuanai. Whapia sa wanga whaatino ina tutonu o le ni tausanga. Ma o loo fito I tonu mo Kirisiano e whaatatau I vesia inga I tutonu o Maniper o whaatupla ia le tūlanga I tutonu o le pitonu. I le tamu whai e li liu whaatuatuanga mai tua inga I te ena I whaapoptunga to la I timo isi. Ma o loo whaasangsanga ia soli ngā tula whono ngaonga I whaapoptunga. I le tūlanga o pule anga uma ma whaapoptunga lotu ua whaatasi I vaenga ese o le atunu. E whaalau tele atu whaalau inoa mo sifile mu ma se nofo whealu whani o whaapoptunga lotu ese. A o whaalia mai ia whaatasinga whai le whaamausalimo tangata o sawaina o ni tu whaatasinga o loo sui tūlanga I le wala au ia whaia ni wheseilu whainga e tala no ai whaapoptunga lotu. Po tapua inga ese ma patia ai le anganga o Christmas I ala o tula fono tangata intia. I le whaamoe mo se lumana I file mua le atunu. I le itu matu sa o intia o loo iai le puleanga o infel o loo whea ngai ma whaano noanga o no tangata na mali liu o no le wafta wa I Maniper ma o loo whaatasi e wala au mo se whaalelenga I le wao waenga na whita wai. I to tono deli o loo whailoa I Kirisiano e Kalesia ese mo se file mo laulangi mane malo whaapea se au sila I le mapu mai o vevesi I to tono Maniper pe on ta ua. Whapena foi I whaatasinga o loo e whaia I no whanga I Pompei ma le anganga taupati o sui I whaatala noanga o loo whaatino ine kanataka. I le wheloa I ato tapo inga lotu ese o loo I to tono le malo le nau ta inga ia fofo le whaafitau li pei on ta umomua o loo tupu mai I intia. Whaalia le epikpo ia Derek Fernandez o se tu whaatasinga o loo whaalia I le alofo keriso I le malanga sao le whaamoemoe. Au ta pena le tātou ulufale atu I tausanga le upeli lua whelua lima. Inisi o tala, taita ia Pope Francis I se misai Korsika na sauno ai o Keriso oli mo taimi uma ma taimi e tupo mai ei whale tonu. O se wheloa inga whaai u I tangata lautele al tūpsai lana malanga e tasi le aso I Korsika sa ia taita ia le sauninga pa ia le misai to tonu a Jaxio I le nofuanga Dio Stalitz. To ina mai I upo whaala I au al taita ilo sauninga mai a Ioane le pāpatiso o le ina tala I ina le afio mai o le mesia. Sa ia wala ulia tangata na awai ia fusia se whi au momoli mo se whaafongo le nganga ma lo lato loto suia. Le nei waitau le atavetu I tātou tepa ngai I svesili na whaia le moto tangata ia Ioane. O le a le tātou nganuinga tatau na whaia. O se whangwhango ia I tātou ia manatu ifo
ia tātou ngaluenga e whaatino mamionga e tā penai i tātou mo le taunu mai o lo tātou walii le Mesia e le o se fesili na mai Farisai o poa o le tula fono o ni tangata sa vaia o ni tangata miotonu aina mai ia i latou sa whaatangata e sea e au fia ai au la fonga mawhita fita o i latou ia na ola mai si o manga le maoni le tawai ma ua mawhau e sui o latou wala i le moni ua tā pena i latou e talia le bala au i le o langa suia o se whamanatu mo i tātou mai le whiaua le vinglia o lo o tutuina o tātou mawhau e mata le vaenga maa le ale o le soifuanga e au fia i le no whamativa le lea mana ieina le whatangata e sea ma o i latou ia na fia nga ia kiriso mo se whaulaina o i latou na i lo le whaesea ma le le tali le lea o le tātou fesili fo i lea e tā pena i tātou mo le afio mai o le pepe o le Christmasi ma o le wala au foi i a tātou tā pena e wha mawalalo lo tātou loto e wha afio ai kiriso e ese le wha talitali man masalo ona o le popole le talitonu ma le wha mua o lo tangata i mea le lalo langi e tā ofia i lo fia ese le wha tali i le oli e tau noo i lo wha tautua ma le tatalo e le taitai se upo le lii lana wha malosi au mo i tātou uma o le oli ia keriso o se puna anga lea o lo tātou wola fia e taimi uma ma taimi e tupo mai ai wha le tono. I tala wha aiu, nisi o wha poptonga ngalei ale e kalesia e au fia e mar wha poptonga tamaitai sana Sareta lo fia ngai ma au nanga i foa i fsoswani mo tangata sulfa i Palestina o lo o au maui le panona. O tangata o lo i le apitanga mo tangata sulfa i te paie i le panona. O lo o wea pea i lunga o la tau lu mai se whata noa vaitele. Lea o lo whatusa i aia a fianga o tangata i le wafta wae a Israel ma le Hezbollah. O se pati al malo ma fita le Shiite o lo o iai lo lato o fisa o tu o lo i saute le panona. O le whaiunga o ki topa na whasi o tia le silia i le lua awhi ono se lau tangata mai whaitu o Beka Valley ma Beirut ma le tasi tesima le 2 milion na o isi. Tusa lea o le vai lima o le whaitonga o whai o tangata o le atunu o lo anga i solo i totono o le atunu. Nisi o lo sa ili ni whale e malu mai tawa osi o le apitanga i totono de baie na whaato mua e whaanonofo i ai kerisiano Palestina o e sulfai. O e o lo whaatea mai ka li laia. Whaasoa tamai taisaya Sister Matalena sa le i tā pena i lea vaenga wa bawe tele le tupu mai o tawa. O le tamai taisaya Matalena po Sister Magda foi. O le sui a wai le ito inga tamai taisana Sareta. Le whaapoptonga Belgian na tausia le apitanga talu mai le tausanga e awhi i wasela walufitu. O lo la tau tali atu e suswani le ni taimi whaingata mo tangata i tu tau wha maluo fua ina o lava o tau mafa whapea i afu le nganga tali malo ma le ngā lo whaitangata wa iti se mea wa tua iai i la tau. Paso mai foi pa tele ka tuliko e leni a Father Joseph Raphael o lo i lea no fuanga matau sia le au lotu St. George na ia foina lon maota ma le lotoa o le malu e whaavanoa ina mo tangata na whaanati le tauno watu i le taimina a mata e le whaate e ino tangata. Ma o se whaitango tangata i le se fulu lima awhi o Palestina ma le ono awhi o Israelu sa whasitia i a tawa. O lo o lang sole Little Sisters of Nazareth i le totongi no pili mo le tausinga whaasoifua malolo ino tangata o lo o au mau i le no whanga. Ma o lo o lato tanga i nganu ngalu o tangata whewa i mai sola anga o lo mai saute le panona i ono whaopopo atu i le ngaluenga o lo whaatino ina. Ma ole a whaasoa atu so o se mea lato te maua mai taisa mo i a tangata i le whaato i la loina i lato i le atua. O se no whanga wa tomu sai ma o se itu whaingata te le whaawau mai taisa i lana whaasoa o le whaatinonga le lato o nanga i lea pitanga o lo o tai tutusa i lea moino koluse Yesu ma e le i taitai o na o i le malamalama po o le toitu. Maria pa iai whaatupu le loto a asa i tangata katoliko ta lo sia i mātou o sulfa i atu i ate oe.
O tala i soifanga le Kalesia Katoliko, whaftaitele lango sua Jan Mouse Company Limited, whamanuia le atoe Samoa male puleanga tō whasoifua. Malfai mole na tato talo Tautai mole ne fiafi mole atu whaktai a tato sponsors Uncle Johnny's Ice Cream Factory, Chen Mouse Company Limited, manutanga luenga puna oa whanātua msisi o manga. Ia manuia tele le whai mole ne aso Samoa tō whasoifua. This is not the future that we imagine for our children. And generations to come. But this could be their reality and ours if we don't act now. Littering is ruining our lands and oceans. Literally. It's killing marine life and suffocating ecosystems. Polluting the water and soil that we depend on for our very existence. Who cares? I do. I care. We do. I do. Samoa cares. Climate adaptation, resilience and enhancement of Samoa. Effective waste management is achievable if we all just do our part. It's not too late. We can work together now for a healthier and cleaner Samoa. For a better tomorrow today. I'm so hungry. I'm so bored. It's so hot today. I feel like some ice cream. Yeah! Uncle Johnny's ice cream. Yeah, they're the best. Yeah, let's get some Uncle Johnny's ice cream. Yeah. Yum, yum, nom, nom. Uncle Johnny's ice cream. Hi guys. Please, Mommy, please. We want some Uncle Johnny's ice cream. There's simply nothing like a tasty Uncle Johnny's treat to beat the heat. Right, kids? Flavors, colors. What's your favorite? I love chocolate, vanilla, pineapple. How about strawberry, banana, and crepe? It's so fun, fun, fun. It's so yum, yum, yum. Uncle Johnny's ice cream available in all your favorite flavors. Also serving you at Vitale from 8 a.m. to 4 p.m. on Mondays to Fridays and 8 a.m. to 2 p.m. on Saturdays. Ole manawa tsa elo na dua ile lalo langi. Fa mai o mali wai tamai ti lalo I fo le lima tau sanga le matutua. Manatua, puipuinga o whanau laiti mai rota, ma whaatino le tuma malau tele I totonu ai ngā mono soifua maloloina. Let's do it for our children.
Greetings and Talufalava Samoa and the Archdiocese of Samoa Pia. Here's another edition of our Tautai News for this Wednesday, the 18th of December 2024. This Wednesday is the Wednesday of the third week of Advent. Leading on our reports for tonight, the mortuary at Tuasivi Hospital in Savai officially opened yesterday. Catalina Tovia with that report. Minister of Health Falasita Fitoselisele delivered the keynote address during the opening ceremony of the renovated mortuary at Tuasivi Hospital in Savai'i. Minister said the renovated mortuary will go a long way in providing our people in Savai'i with better mortuary services for many years to come. The renovations include a whole new roof, new windows and doors, tiled floor, full repaint, air conditioned throughout, plus a new cooling system unit for the morgue. The total cost of the project is 200,000 Samoan taila, which was funded solely through the local budget. Minister encouraged the communities to utilize this new infrastructure responsibly and actively participate in its maintenance. Talina Tovia for Tautai News. In other news, police have arrested 10 people from 2 separate drug raids at Lepea and Tulaele last week. Catalina Tovia with that report. Samoa media reported that they are currently under police custody. 9 were arrested from a raid at Lepea and Tulaele last week, and 1 was arrested from Lepea yesterday. Police said the raid was based on intel from their drug surveillance team, and most of the people arrested have served time on drug offenses before. One of the people held in custody is a well-known name from past drug raids, and one that escaped imprisonment due to the lack of evidence. According to Talamua, police said the raids were conducted at separate mechanical workshops not very far from each other. Police investigations are continuing, and it is expected more people could be arrested, as some of those now in custody are starting to disclose more names to the police. Talina Tovia for Tautai News. That is the end of our Tautai News for this evening. We wish to acknowledge our sponsors, Uncle Johnny's Ice Cream Factory, Chen Mouse Company Limited, and the Ministry of Natural Resources and Environment. Have a blessed evening, Samoa. So far, so good. This is not the future that we imagine for our children and generations to come. But this could be their reality and ours if we don't act now. Littering is ruining our lands and oceans. Literally. It's killing marine life and